Ajabu. Ajabu. Şaşkın bana.
Masole pape. Permanent monsieur. Songa asima kuna yo. Ndio mimi na mete simashi. Yakota. Protegen aí.
Ouais, vous t'en filmez ça, non, on va faire. La loba, yo loba. La loba. La loba. Sana na awa, wapi? Wapi mayo? Yo kam ta utu da. Awa ke la cosa. La minute le phénomène ezali bata 14h si 2h du matin na centre culturel ya bafrère abuki penado makambo one toza boye firastar mumele émission mesalama banda histoire yango na kati ya mumele lider ziko mwana uti kodevelope miziki na ndenge mpe basala oyo na mbira ya awo mekuma ya mbutu mpe yamba mwana mbutu mwana mumele cour de grap production mwana ke produire na mbila ya nku et avec assurance nde koma mpe bashika na bafondao na misisa ya bato miziki donc ya lelo oke mpila ya kutuba kelfe betukelwata matiti betukelwata matiti Mbuta Zulu bien petit donc Mbuta kikuma ya présence sanga wana kitulo wengi bon mu ile ni mwa kino kwa ni tabel ni kemo de chama kama ngona kutana na shida kila vile tamtangula ina bakio la leo tani wa baadhi kina bana mbele ni kemo ndio kishanere umetombe kwa kile mo cha bien la kina ikono de kim kaiser nous comprendre na mwana na betu mte wala wewe ni mtu wa Mungu na ya jina grand prêtre ya Jean Zulu accompagné de Fabien Muchoko mais tu avais bien repêché donc tano c'est ba représentant qui kaiser mené à samoa mwana mvuata mais ozomona te ba bilembo ezali bilembo ya libre soto bana kikese bilembo pe yango ozomona yo Chilumba Bobo betere mekentele ba journaliste nakio mesa kipanza na betu mosi Chilumba Bobo mevusa ba kesi zone tia Mbuta Kester tia mwana betu grande fête internationale ya metu awa de patata nani batme pour la musique na voilà ba grâce à le pesa la mwana mwana betu na carrière internationale Yesu la artiste pour la mvula ko fe kamaka ala ndabaina kama bientôt avec déjà
Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Présentez vos griffes, donc. Pardon, vous avez un mot. Voilà pour nous présenter présenter vos griffes. Madagana. Voilà. Vous êtes tout temps. Tout à mon pimba benza ya miyaki. Miyaki. Yana miyaki penya ensemble ja malembe te. Ya masonga. Bano kusele nzo ya. Na zo ya mbamona. Madagana boy za muta binkuntu na mwa arsha. Bishope tuza bata binkuntu na mwa binkuntu. Nyata nyati dilaka. Voilà. Nyata nyati dilaka. Ok, merci vraiment Madagana. Donc, peut-être qu'on a eu plus de fois dans mon toit. Vraiment, on a déjà eu la bâtiment matériel à Kinkester et mené à donc. Nous ndenge muta ya bonne news wakela même na kuzole ya mulai na kaliba na kwa ile betu me bando ku fidèle ndien to bandi na ye forme lilote tout temps ndenge na zana mopimba semi yake ya kui izabe kachete na kati na ye koyamba mwana na pesa lukumu ya mwana ndien protéger na mwana wana vina biso lelo ezabana nakoloba mingi te totwe lukumu topesi lukumu merci mingi na sepeli naza na kati ya kikwiti awa naza na bapeti tu baza awa otika nzela kuna merci. Merci beaucoup. Montréal, permettez-moi aussi de traverser de l'autre côté pour voir aussi comment ça se passe ici. Isso não me diz. Muita coisa. Voilà. Tanga. Matake mona déjà. OK. Bole garapuna. Jeune Toro. Donc on a man tambaya. Solo. Les amis. Il est l'équipe qui va. Merci de faire un concert. Merci vraiment. Voilà, donc, je m'en bien à Benoît, mais nous sommes simple. Très bien, carte bien à Benoît. Toujours Awa. Même mon appel à la banque. Awa muke la Nigeria fait. Muke na kati Europe. Mume loi ta langue vierge. Ina yabo katuna kaleso ya Yesu na Zulu. Et kuna batu munwani na kayo. Kala munu mbote. Ya kikwiti. Kulua tabeke waka nsangu. Yo yai. Ba chasser mesala mvula tano. Samu na kusosa ndandu. Na kusala cobra cuir. Ya ifetu kuloma sala mokele. Et voilà la Europe. Yo voilà l'Amérique. Je vous confirme que kikwiti le monde va grand frère. Voilà, elle est estimée valeur. Bon, Chalchogu, encore beau. Et ça la valeur de 4800 $. Voilà. Voilà l'un vierge. Et ça la valeur il y a 82 000 $. Alors ils ont sacré pour le diamant. Awa abete la kati ya Kipitrua, na kati ya Ndeke Zulu, na kati ya Kikwiti, na kati ya Kamumbele kisika nkaka muntu Kongo Aridiana o asala ba prêtre confirmation na minute oyo na ba o bazana Belgique. Donc Kamumbele donc là c'est la même et banda o Kikwiti
tuna baneronkanga na kati ya cité bango kuna bayebi tuna bagrand prêtre baza kuna na kati ya kaka finale sike tozalaki na baidon joloko biso totikala lokola baoswale biso totikala lokola bampaka bake tu tozoyoka bapeti bazolobaloba na bamikro mais bayebaki baprêtre baaridiana toza ikuti ne tombera jamais mwana bimpusa bambisha wa mweza ve jezo sala bapentacle mweza ve na mwe mona makamba bimkutu me mwe mona bimpusa bambisha wetu papa mumu wetu bapidai kele kaka ya Firenze mekuma na ipit Firenze meba pouvoir na kati ya bwala nandi yeye ngeke mona ke symbole mepesa ni kimfumu mfumu bana Kester mepesa yo en tout cas Kester boke ba descendant ya Kester samu bwala ya mayumbu ke bwala ya kungu pemba yo ina Kester pouvoir na kukatuka kawa awa mpi mwana na beto pouvoir yobe katuka awa na kipit la province nandi avec grand musicien Ntembe yai Lupemba yai Lupemba ya pouvoir ame wiba pouvoir yai mulu papa nandi kaka nandi Gangwaza. Merci beaucoup. Alors merci voilà. Donc avec comment on suka ya reportage avec na kwa na kama mbele bila boy tu na place de banda na kitana ndio donc voilà et mais bana nampangi Fira Star ameka tu à Londres bampangi meba ya mbani donc voilà on a carnaval donc on a pantoua ngoma ya population ya mamosi ya mwana kitana donc voilà on va faire ça merci na bampangi nyoso meba attend en direct très motivé na événement de la donc carnaval même bana culture na kese na matoko kela donc je peux savoir ba mbato na bena mputu mwa mbote donc voilà bila aja voilà donc banana bidai bila banana bidai voilà on est là voilà donc ça là à suite ya événement donc concert kabula ma place ma page merci beaucoup. Allez, allez. Allez,